Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyo. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag na oras yung amin papagayam. Sakmay na, shout out pay. Kada Loida, Raydor Abo, and family. Ti Maui, Hawaii. Uy, Maui ah. Kumusta mo ti Ramirez ken Kabuko family nita Hawaii. Kastama ti Salcedo Bukat family. Ti Nara San Manuel Pangasinan. Manipod ka ni Marisa Salcedo from Kuwait. Ken kadakay aminen amang tartarabay iti datya programa unay daytan kaka ken ti anaraar tinamnama. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan anapaulwan. Ti managsingir. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Anya ti kunam si mo. Adamanan in-deliver da abalikbayan box ni Melba. Uy, nana. Dua ang nagdatak ka na karton, di nakitak ngayon babada. Ay, sigurado nga damanan kape. Kada dilata ang nagyan iti karton. Indak tumama ti balay da. Kano di na pa'y linuktan, ibagak tao alukatan main. Anya? Da kaya ti mang mandar ka ni Melba? Manglukat ka nagiti balikbayan box na? No bilang ta di na pa'y linukatan? Kaun ta kitaan mi nga raw no anya dagiti nagyan manen iti karton. Saan niyo matakap-kapin ano ni Melba? Apay, saan kaya ang mabain? Handa kayo ti mangmandar ken kuha na amang lukat karagiti si mangput na balikbayan box na. Ay salbag kamot anya kumangay ti kabain ko. Oy si mo tapno amom. Amang ano di mo pa'y nadamag. Asyak, tinangal alukoy ide. Kiniberto ahawayano nga armen na ni Milba. Ay, muna daytan. Gapulay ti daytan. Daytamutan, ti pagturudan nyo adawat-adawat ka ni Melba, karag ti ipaw-pawit nila kay na. Dakil ti utang anaimbag anakem ni Milba kanyak. Kat ita, tadan mabalin na. Saan adakis ngagsingirak mutan abarok? Ay, unay daytan kaka. Talaga ama nagsingir kayo mo, iti utang na yung baganakang. Asyong! Isardeng mo pa'y latar aramidam to may kamanditaw. Sika, yaday bagana. Sikat yung masinag. Salbag kamot. Anyalat kinaimportanti mo na tao. Tasyak pa'y lati pasit gam. Makita mo, madamak ngaglaglagay ti bigaaw. Sanak taktakay. Anyaya ti ibagam. Adda ka numanin si Mangkot abalikbayan box ni Milba. Nagapu ijay Hawaii. Kay, anya kumanwarda, aber. Nagawan mo ta panunot mo. Sigudon ta ati mapan iti balay da. Tainta kita, no nagyan ti si Mangkot a karton. Bareng no adamanon kape, kada dilata. Anya, kaya't maasawan. In kadumawat, nadamanan impackage ti asawa na kape kada dilata. Natural dayta. Kung saan lada kita ti dawatat.
No, ada makurso na da akto pa iti karton daw atek. Ay, bakitan ka nga awan pa nagbabain na. Amang ka pa'y adawat. Tunggal ada sumangpot a package ni Milba nga gapu ijay Hawaii. Man ano kuma? Oy asyong, saan kuma ang nakaasawa ni Milba iti Hawaiano no saan aga po kanyak? Saan kumamot ang nagbalin abak nang no saan asyak tinagbalin arantay ti panagasawa da kiniberto a Hawaiano? Unay daytan ka. Talaga abilibak mat ti kinapuskol ti panagrop-ro pambakat. Ha? Anya ti kunamsi mo? Naibagakan ka ni Nana Juaning nga umay to dito'y balay? Wain. Anya kumanga ito may namanan ibaga. Ay, amom lata na. Kasi ti sigod. Ano ada mapaspasangpet mga balikbayan box ay umay. Anya? Asino nga tinakamuan na? Nga damanan si Mangput a balikbayan box? Siya ka. Tanay kag list ti dila ka nang ibagakin ko na. Unay daytan kaka. Bilibak mat iti kinachismosom si mo. ay, unay daytan ka. Urayak la naipdo ka na saan mo't anangan. Gapu iti panangibaga matismoso ak. Asyaw. Na, kunak man no nakarubot kan. Imbagak mat asukatam ti pagananay mo, taintay di balay damil ba? Jak kaya ti umay. Iso jak nagkirin ang nagsukat. Anya? Di nakman iramaraman ng agbalin ang naambeng. Si kalatan ti mapan, nawan pa nagbabain mo. Salot ka mat, nagalaski din ti pa nagsasaum kanya nga asawam. Tay ko nakaon, di nakiramaraman na mapan agdadawat. Mabainak. Ay, awan day tabain-bain. Ingkaki di sukatan tabadong tamapantan. Bareng ada lupot akarga ti karton ni Berto. Ket adamot pantalon nga pag isuken ka. Anya, day tatiga po na, kaya't nakasumurot ka. Kawin tabareng ada pa'y napintas apulo, abagay ken ka. Ay, makagahasa nga kitarwatag. Saan narumbang agdawatak, bakit? Na, Iso nga ulitag, jak kayat ti umay iti balay da Melba. Inkalatan, total, si kamat ti awan bain na. unay daytan kaka. Mabit lang. Umayan. Naimbag nga aldaw mo. Milbabalasan ka. Ha? Oh. Apay ngay napatunga nga ka nakakita kanyak balasan ka. Talagang agpaiso ti kunan ni Simo. Nay, anya ti tantanamitim mo ngay. Wano? Ay, di mo kayat. Gaumayak dito balayo, Melba. Ha? Ay, saan na? Ay, no saan? Pastriganak nga roden ta. Di taon nagtipagsaritaan ta. Ay, sige, nana. Sumrek kayo. Agyaman, nak. Husto gayam timpadamag kanya ni Simaw. Nga damanin balikbayan box, anapasangpe mo balasan ka. Ay, uwan nana. Isu dagita ada iti suli. Lino katam ka din dagita. Saan pa'y nana? Ayabak to pa'y dagiti kakabagyak. Tada kaminto amin timang lukat. Ay, saan mo nga orayon ida? Duata namang lukat. Anya? Saan kayo ngot akabagyan, nana? Ay, uray sanak akabagyan ata. Dakil mo ti utang mo anay bag anakam kanyak. Nakaasawa ka ayat ti Hawaiana uno sa nagapu kanyak. Ay, unay dayta, nana. Kanayon mo nga ibagbaga dayta. Tunggal adda kayat mo kanyak. Ay na, di mo ka dirigrigaton tagpay sumat. Awan ko matikas to yakin na saliwan-wan ti panagbiang mau. No saan nagapu kanyak. Iso adi ka agim imot.
Lukatantan, tunaawat mo a package. Agore ka nana. Saan ada kayo ti rumbang nga umuna ang makakita? Itinagyan ti karton. Ay nagloko kan. Ay ke umay kan tadwata nga rudlatan amang lukat. Kunakmet nga iyuray ko, dagiti na pang nayaban kakabagyak, nana. Ay, sana ko na makauray. Lukatan takidain. Tapno makita tanon niya tilinaon dagito'y akarton. Ay, kwa, nana. Like katanti, packaging tape na. Ha? Talaga nga intugutan nyo pa iti cutter, tapno maluktan nyo ti package. Wow! Kapi ka da dilata, ada agus sinakita kiti kartaon. Ay, kuka kung dati dakalagarapon ti kapi milba Anya? Ay, agura kayo, anana. Masapul nga kita antayo pa'y amin tinagyan na. Katno, anyan tumantitid ko kada kayo, isuntun ati anusan nyo. Ay, sana mabalin anyat sirbi nga ron nga syakti mo na anang kita, tinagyan na da ito package. Nusan mo ta syakti mo na ngagpili, iti kayat kaw. Ayaw na'y daytan, kaka. Nakaro kayo unay, na nahuaning. Tataas yun. Kunakno naayaban na kayo ni Nana Juan nga na panijay balay damel ba? Ay, saan ba raw? Mabay, naglamapan agam ambeng. Apay nga ron di asawa yun, kat di mo't mabay. Dahil ti pagkunaam, nga agduba kami ti ugalay. Nga reno agasawa kami. Sa bagay, makita mo, nalamos ti kinaman nagbabay niya, tata. Ngamli na nahuaning napuskol ti ropa na, kasla lalat ti duduogan na nanuang. Anya, unay nagtalalat ti duduogan anwangay. Sinumbra amot una yun tinanguyaw iti asawak simaw. Saan ka ning agpaisaw, tata? Saan na nga mo ti mabain? Tanu adag padaya, ay, agsusukot ti awid na pinggan, si pupunot masida. Ure ko man mo kasta, ipulang na di pinggan. Dahil nga raw tinakababain nga aramid jay asawak baraw. Saan ko amay suraw? Mangibabain. Ay, umanay kin ni asyong da ito apantalon balasan ka. Ay kan apag isulaki, di kan ko na da ito sabung-sabungan apulaw. Ay, agore kayo, nana. Saan yung alaang dagita akawas? Nakanagan dagita, iti pang ti asawak, iti kabagyan na. Anya? Ay, wan nga agpaisaw. Ada nakapigkat anagan iti da ito'y apantalaon, kun uray da ito'y pulaw. Basahin nyo man, nana, no? Sino tinakanagan ka dagita? To'y pulaw kat para kinay. Ulitag na kano abalinten. Kanto'y pantalon mo para kanukin ni kumpadre na asimyawn. Makita yun, nana? Kunak tumot, nga da na kay sangratan dagita akawas. Isa mo to nana ta balkutak. Inakipan ka dagiti, akinagan ka dagita. Ay, di mon alaan akanyak dagito sinalikap ka pa ako. Ko kwantulaangan ni asyong dagito akawas. Anya? Ay, unang sana para kini tataasyong dagita akawas, nana. Napatpatag ka di pa'y lakada kayo da balintin kun simyaw. Idinto ta, siyak, tinagbalin rantay, iti pa nagasawa yu kinibirtaw. Unay daytan, kaka. Dayta. Nasukat akong tinagan dagiti akawas. Nakanagandan kindi asyong. Mapamatik lakit day, aparakin ko na dagito'y akawas. Ay, wanay. Handa ka ba't gaya ba? Hindi balay. Nitay pa yasimbang putak Nagapamaya. Napan ko man in-deliver niya, linagak abigaaw, itinagpaaramay. Oh, manumo nga itinaglakwam. Ay, ini kanak iti limagasar jay nagparamid ba kay?
Pao! Mayat manuli magasot ti bayan jay linagam abigao. Pensyonada nga minabakay, jay nagpaaramid. Isuali magasaw tintin na. Ay nagasat ka no kasta. Kan talaga nga agsuswirti manen ti isa sangput mo lakay. Kapay, Gaputan din sangput ko akawus mo, pantalon kun pulo. anya? Tsakayat na kita. Mabay na ka mangusar ta, dinawdawat mo mutlang na kita akawos. Saan ko adinawat na gitoy? Anya nga raw, ginatang mau. Saan? Anya nga raw, Package ni Berto aparaken ka na gitoy akawus. anya? Ay, saan na ka mamatay? Dinawat ko kunam Ada pa apat siya. Saan ko dinawat? No di kat voluntaryo nga intedye nagpaw. Uri kita amnay, nakanagan kun kanay. Ha? Bunag paisaw. Ada na pikat anagan ko iti datapulaw. O nya. Kastamat diti pantalon. Di mamatikan. Asikat tinakay sangratan na gito'y akawas. Ha? Uwan bakay. Mamati ako kan ka. Kunak to pa ikot ang mapamatik. Ay nalaingak at talaga. Di asawak ti umuawag. Hello, kumusta lakay? Ay ka nasaya at ano kasta? Wan, naawat kong ti package mo. Iso na laeng tasaan asyak tinang lukat, ije may sa akarton. Ninanahwaning. Tay may adagos, apaman nadamag na nga dasimang put a package. Ay, nakurso na daan ninanahwaning, dagidya akawos. Para kada Valentin kan kumpadrim asim yun lakay. Ison at tinangala. Ta bagay kanu nilakay na dagidya akawos. Ni tata asyong bagay kanu kunkwana. Ay, di nakaungot alakay. Imparit kumot. Ngam insidir manen ni nanahwaning dagiti na itultulong na. Nuapay, asika ka nuabak nang tinaki asawaak. Gapo ken kwa na. Dayjay ti utang ko anay bag-anak masangkay bagana. Talaga bagay ko na ti pantalon. Kanay ti pulong sabong-sabungan bakay. Isu na lang, sa anak mo't Hawaiano nga agkawas iti sabong-sabungan. Ano kumangay nga agkawus ka iti sabong-sabungan apulaw? Kan oray san ka Hawaiano? Bagay mo day tapulaw lakay. Di mo apo ka pa'y. Agpasaw. Wan, talaga bagay mo day tapulo lakay. Dahito tungarudan at ipagbadok inton inak makidaya inton pigat. Sa dino ti pakidayaam? Lagi pen kanaw na Valentine na iti minatay na. Kat pumartida tinuang kan 5 ababaw ya pagpadayada. Anya, isudat agpadaya. Wain, umay kantumot makidaya abakay. Ay, saan? Ada na patigunay apapanak. Ang oray jay tula kalyenti kan igado akarnit nuang ati awid mo dito'y balay. Anya, ay, nakayat mabahin naklang agyawid iti masida. Aglalo kat kaslaak to Hawaianaw iti dati suod kunto apulaw. Sige, tay, nakman kita na kita'y lalagaan nga bigaaw. Nantumanan ilakaw. Naglukaw. No day tanto apulo asabong-sabungan ti pagbado na amakidaya. Kat para kumakin ni Valentin day ta akawas. Ang sa bagay, di naman nakita. Maya alat ta, no isunto man bilang ti pagbado na. Makamuditan. Takilan to'y kakaiso na baboy ko. Panag ko na.
nasurukan na sa gasutap kilo na ito. Mabalin ko nga ilakaw kadag ti party to. Si Mau, umayat man. Ni mo tanakwanin na ito sumungan. Adag di tayo ti baboy ikaw nanakwanin. May nga dito eh. Nay, ada magayang baboy mo barok. Wala na, kahit dakilan. Mabalinan nga ilakaw. Apaw, nagdakkel nga agpaisaw, apag isaw. Agbirbiro ka kitigatangag ababaw. May ti baboy ko na tigatangan niyo. Ang maguri kayo. Agpadaya kayo aya, ta gumatang kayo ti baboy. Wen, ta birthday, ton lawas na. Kaya't kumamati agpadaya. How? Itaman pa, mapanunot kita agpadaya, iti kasangayaw na na. Gaputa bakit akon. Kaya't ko padasan mo't ati agpadaya iti kasangay ko. Ta awisok tumamo nagiti paada ka si bibiyag pa kina eskwelaak elementary. Anya? Bunggat ti kayat ka pan nakarambak ti birthday yo, ano kasta? Ay wunda. Kaya't ko nga danto pa'y live band nga may agtukar. Ta agsasala tayon to amin, baro. Anyan? Nagmayatan na kasta? Plano yung kadi adwakan ni tataas yung ti bagbagayo na na? Saan? Diyak pa imbagakan ko na nagitaw. Ang kaya't naman uno saan? Aramidak, dagiti aming imbagakan ka baraw. Unay daytan. Agmauyong kakaday bakbakitan. Pangalaan ta ko may ti kwartata paggatang mo ti baboy ni si Mau. Una yan na kinambisyosan. No, agpadaya ka pa inton agkasangay ka. Apay, adadakil nga ornong Mau. Tapno agpabungga ka. Saan na problema ti kwarta agasto klakay? Apay kiteng saan na problema. Idin tutawan mo't amo ka dakila gatan nga iduldulin Mau. Utangag pa lang anya baboy ni si Mau, pagpadayakan tao. Ta, dumawatak to iti kwarta damil baken bertaw. Anya? Apay, kasla mama, ti kwarta adawatan. Nagturid ka na dumawat manan iti kwarta ka na kwada. Idin to tadi mo pa'y binayanan na iti imun. Una nga inalam. Apay kumabayadak na gitinaalak ka na kwada ngay kwarta. Dakal ti utang daan na imbag anakem kanyak. Kat di pa'y umanay apagbayad da. Dagiti na alak ka na kwada. Anya? Wan, kan kastamat, kasaritak tupay laang jay manager ti live band nga umayag tukar. Ta utangag tupay lang ti serbisyo da. Dawatek to kadamil baken berto ti amin na magastos iti kasangay ko. Uray na itan bakal. Nalpasan ti bungga panang rambak mo iti kasangay mo bakal. Kat ita, problema ti sumararaw. Ta adda di tarubayan na si Mau kan ti manager ti live band nga umahin magsingir kan ka. Anya, naglukudan. Apay dagdagusin dalaang mutan ti agsinger. Isu kanumas timbagam. Ngaitid mo adagos ti nagsasaritaan niyaw. Apaman na malpas ti parambak. Naguray ka man nga raw. Ta awaga man ni Milba. Ta dumawat akiti kwartada kinibertaw. Sus, bakit naitatibadikin ka? Tanam na maamlat at hindi mo pa naigaman. Dakila problema no awan iti damil bakan berta kwarta. Di ka madanagan. Di dak mapagkudkudan dagijay. Tadakkel ti utang daan na imbag anakem kanyak. Saan da anak kapag asawa no saan aga po kanyak. Nay, imunan ang nagunit at cellphone mo. Ha, ay, speaking of Milba, iso tumuawag lakay. Apag isaw, may baga kong tigagarak kun ko ana. Hello, Milba, imbag temawag ka. Ada napatigunay nga ibagakin ka balasan ka. Anya ti bagayo nana? Ay ikandak man iti 50,000 na pagbayad ko tinagasto kiti panagkasangay ko balasan ka. Anya? Dumawat kay manen iti kwarta kat 50,000 pay mat. Ay, lading ito nanahwaning. Nagtulagan mi kini Bertong asawa,
Adida kay pulos ikanan iti kwarta nga uray kusing. Anya, kano nagdakkel ti utang yu anay baganakam kanyak? Sa paayon dak iti bagbagak. Panawan mo to na, tapno nagsingirak iti utang yu anay baganakam. Nabayagan anabayadan mi ti kung kunayo nga utang mi anay baganakam kada kayo nanawaning. Marwam kay unayon. Iso lading itak. Saan da kamin amaloko pay? Saan da kamin amahuthutan? Anya! Ay na, jaklatan na kautang iti pagbayad ko iti baboy ni Simaw. Kasta ti live band. Ay na, pangala akon ngay. Dayto yan tirigat ti managsinger. Tasyak mutan ti singirenda. Ay na. Nanawaning! Nanawaning! Ni Simaw. Iso na ta nakabit-bit iti badang o masidag. Ay na. Umayan ti Bunang! Tagtagbatan kay ta! Di bumutlangan iten! Tibayan ti baboy ng lalam! Umayan! Umayan ni patay! Ay, unay datan kaka. Ay, umayon ni patay. Ay, saan? Ay, diyan kayo timatagtagbat. Ay, tumaraya ka. Ay, arayatan da! Arayatan da! Ay, unay datan kaka. Arayatan da! Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan ti managsingir. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Insurat ti guest writer ani Wilson Reyes Marcos para iti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Agyaman kami itin kay panang tarabay.